tete siasa Karogone Buseno mheshimiwa na bete siasa bere prenemu. Tumechapa maneno mpaka Nyandarua, tumefanya mambo. Tumefanya nyingi. Na huyu jamaa ni mugwana. Na nikiambia Jubia teleli. Utanajiwa na maodo mene muno. Niweka kwa babu ikarate ole maisha maku na wewe shidi maisha maku. Tondu haha kile twina kingi for real Muigai na Njoroge tu ha goli ro tamuge koyo. Athuria yorona haha na banene. Mara tulia kinya mugwaja. Kinya matari ni college ya kuruga. Ni college ya kugosiria kwa sababu Njoroge interest. Nimepata hivyo kodi hapo nje hapo kodi. College yo marutagako. Nagusi golirie pogo. Nagusi rome ya gorada wego kya ko njorera kiasi. Ko general kiasi we. Diga gukomera mandiko. No kwera kigo o mandiko macio no mamago gatire. Na ke mundu beso ria ugakoro onanite na moiretu. Itha wa moiretu ocio ri. Ni akamwetia indo ciganaine ona ruracio. Korwo ne kuracagirio. Kuona no nake na nĩnjũĩ ndĩrahũthĩra kiugo kĩu kuona nĩ tondũ wa ciari na maitũ wanjigwe harĩa. Others go to my big other ciugo ingĩ ndina ndogo kuona na mheshimiwa Rusi mwe ndikorana na ndio wa maitũ. Nikukabiliana. Vilivyo. Atwana na mwili tuko ciori. Wale kia ugo wekaga na ndoko muhikia na nduma na wera nake uma mihango ya gwekenia we. Itho amo ile tucio ni agayeira agwetie indo ciga naina na ruracio na wale kinene mwe kana no tukomwe no ure o tauri okegura mutumia. That's what the Bible says. No ha do le twino. But no ya gabiu ka rogo mashua seneta. Don't know oketarirwo kinangari akudekeinuka. Amuguri ko muguri da. Siapa kwa ne ngori ngo kenda kenda. Venga kige. Na ngoi na tuinyo kamwengo. Otalio, taimaji kono tuzina na mali kwa gete. Mutumia ocio wewe wana hikisana na kendo muiru kiyatika mukangu. Wagerera uri he ive. O tarura shururia agarasi. That is it. Uko ha ona tuna tumia die kona kina muno bai pamwa station na muno muno kireni. Ndio atwa UK. Ndio muri wa gikuyu. No harere mugi kalite na ko. Sometimes no tutide kaga muno. You know as in a fan. Tunaongea hii sasa. Unisikiza hapo. I get doaro metu. I need to give her around now. Mafafama ona magacoka berera ine. Matarinde kindu giaku no turaga bisi. Turaga matega. Witega. Oh tukumugi ikali. Ona kama ano wewe itega ria mundu na toma hano gutega kana ushuka no na gogoda leo na kitu mejoro kwa mgumu wala ngoro ko na bodo wa sisi wekita nwega kolehe bodo ruga gira kali yake wewe gogo na nyokwa na tolehe ido de togusha tukimuhe boli akigurana. But the English sense. Eti mi aigana no hotete o. Wa bere. Mundu agora gore gukenia muguri. Tikira do beda kino kabio. Ona ni kule nyama ya gweterera. Usina gweterera ihe. Aigedi kuisire nyama ya gweterera. Gosera hore wogu koi. Wogo ko mundu ni sokaga hanta samido agedinya ndaro. Wogo mo ko sabide to kinya kerwa. Ajei. Wogo ko sabide to mara pizza. Usina iya. Usina ngara heko. Ne kueda.
Neko moya atumia na yete robe hana masiko. Ndikana idogo na yuko. Tio sera huro wothe ogithire ati thogo kahigia na mucokocho. Eti moru oyo. Ai. Awagi tumika atia. Jikara moshi kwa fendi, no ni kaniro gogo. Dikana ni kaniro gogo. I loved your presentation on the floor of the house. By then, they didn't get a corona book. But I know you are good in English. I wish to read this. Exodus 22, 16 and 17. If a man seduces a virgin who is not betrothed, to give her okay, hakana why? That is what it means by betrothed. And lies with her. Na komenake. He shall give the bride price for her and make her his wife. No, Ginaki Mokoraka, he never was in it. What's me? Kogo netra ya nuna tibia na marata. Oya di moine ila mondosho nengera mo do shake no kane twale nawe Dubai Karangu. Number 22. Senator Karangu. The most people in the day. They knew that I was okay. I don't know if you Karangu. No, give up Omogoe, Napoli. Has to come back there. If her father actually refuses to give her to him, no, you are going to get out and go to kill him, but to get a mathematical seat. Hadara ne guito ko woni ko hoya mono asiari matikale ke Joseph todo amurega he shall pay money equal to the bride price ono wale go hare wona ni nake ogutika wala sema wale kuneo ndodo wale ko keweke this can discipline men ino ne kidu ko hero me hada garoya dogo dikyo de ka watu mo gidi wakameme okay cold Wadi wa chukua moya. Wadi wa sabika. Oya kakioni. Niko ohado hodo wadi kinya mandiko ine ko tire kinya tarefu. Egaro ya. Kwa magaje la proceeding sige dinabere. Wala ka ki hoke kemele ndio. Niki ya ko. No no so kia ngabo na mwene. Anyi tiga hai ki manyo. Egaro ya. Dagitaro wako hidia hado. Kanidhomwe amofea. Mofia kiuga na kabatidia siana. Shiode. No kabatidia mwana utale na ile. Ide no kinya kore present. Ndio waidira muidira ni appreciate mu memere kio ito asema. Thank you waidira. Thank you very much. Akiuga ni kabatidia kana katale ile. Na kenda gitare adothe bali no madhi. Agetigo hali athutha ehithete ni moitesha kanitha so mainstream. Iko agigitekira ihu ke hago kinya na ekebera nikyo gikametha. Na itara rada mena kafukwa. Akigo mutumi wa moya kwa kila father. Yake korwa ine no wago koi. Nande motaro game. Father kiona kiona. Ngoba karinga vati dio. Dogamite. Nani nikataka kutia mtu dosio. Eso no roga meta ha. Ugo mudo kera ije kwa mudo roga mako ya Muigai. Ujakagera Sofika, ujakagera Karangu. Okay, garoya. Kanza ina no idetiba ako. So mudo bana ko to highlighted mo mighty. Now discussion should be those things. I think adu ya kiama. Na mugada wasira akwa ha. Discussion ya kiama tibedegi yule kwa yano. Discussion ya kiama kiko kunurana. We are tired of this shenanigans. Discussion ya kiama ni to discuss succession. Mutumia